početku pojavljuješ kao riječki modni mačak. Koji je razlog i radi čega se sve to pokrenulo? Je točno, prije, eto već, sada će u biti jedno 5-6 godina u biti sve to započelo nekako mojim medijskim pojavljivanjem kao riječki modni mačak. To je u biti bio jedan marketinški trik. Tada sam se počeo baviti, znači, organizacijom raznih modnih evenata, revija, tako da je sve u biti se trebalo nekako pokrenuti i zakrenuti i eto nastao je jedan dobar marketinški PR po kojem su me mnogi zapamtili, znači kao riječki modni mačak i tako je sve u biti krenulo, tako sam ušao u medije, tako se sve započelo. To je u biti bio jedan dobar marketinški PR i jedan dobar pothvat da više ljudi, znači, dozna za mene i da se pročuje za mene, tako da smatram, iako to možda nije bilo promišljeno tada sa moje strane, jer sam imao 18 godina, znači bio sam mlad, znači još ipak i neiskusan toliko sa medijima, dalo je nekakvog efekta i eto, svi su biti tada doznali za mene. O tebi ne pričam, ne spominjem te nikome. Moja sjećanja kao vojnici ne brišu ni ljubav ni snove. Ostaje neizbrisiv trag koji nosi tvoje ime. Tvoje usne na mom vratu, u očima stara želja. Uranjam u ponori čežnje i strasti, još uvijek plešemo ti. Kako si reagirao na način na koji si prikazan u medijima? Pa iskreno tada mi nije to nešto bilo previše važno kako i na koji način sam bio prikazan. Imao sam nekakav svoj vlastiti cilj. Cilj je znači bio da što više ljudi dozna za mene, da se ja maksimalno ispromoviram, da to je biti bila nekakva želja za nekakvom slavom, odnosno ja to volim reći, to nije slava, to je slavica, jel? Tada su mi biti rekli da želim 5 minuta slave, ali definitivno ja nisam došao po 5, ja sam rekao da sam ja došao barem po 15, ako ništa slave. Sada, poslije toliko godina, toliko nekakvih iskustva sa medijima, javnih nastupa, poslije mnogo kontakta sa novinarima, medijima i slično, nije to baš ispalo tako sjajno, nije to ispalo tako dobro, ali i za mene to, definitivno potpisujem sve što sam ja u biti napravio, nepromišljeno je bilo, ali i dalje to potpisujem zato što sam i tad ja bio ja. Dobro jutro ljubavi, opet nismo spavali, zadnje zrno kave kuham da nas probudi. Netko nam je kriv za sve, kažeš krevet je sanje. Sada je svejedno s Bogom, ali anđele. Ja nosim kofer ljubavi, zato ti ne brini, u njemu njanjaju sad svi koji su me voljeli. Ja nosim kofer ljubavi, zato mene traži, biti ću ti draži. Može se zaključiti da ti modom i scenskim nastupom komuniciraš o rodu i rodnoj različitosti? Točno komuniciram u toliko znači mjeri, to znači da sam ja prije svega znači muškarac, jel? A ono što i na koji način znači se ja prezentiram je malo drugačije od ostalih pjevača, izvođača, to znači da ja na većinu svojih nastupa dolazim u odjevnom predmetu haljini. Tako da, jednim dijelom bi se reklo da definitivno o tome isto, znači da takvu poruku znači šaljem i da o tome znači govorim. Život koji ništa ne vrijedi, to je život bez tebe. Život koji ništa ne vrijedi, iza ovih zidova i maske. Jedino ti znaš tko je pravi Giovanni. Iza ovih zidova i maske. Život koji ništa ne vrijedi, to je život bez tebe.
o odnosu umjetnosti i roda. O odnosu umjetnosti i roda, to je biti sve povezano. Umjetnost je široko biti pojam koji zaista može jako puno tema, mnogo problema, jako puno u biti stvari se može znači povezati i preko umjetnosti se zaista može jako dobro iskomunicirati za publiku, odnosno za ljude. Znam kraj ne buš došla, den po jutru kaže, alf ne je den za ljubav, gda oblak pred soncem zmaže. Ušak mici kaj se vleče, kaj se z meglom skup podeva, puša vetru kaj splesavlje, dežu kaj se z neba zleva. Kako bi definirao sebe u kontekstu umjetnosti i roda? Kako bi definirao sebe? Ono što ja radim, prije svega ne volim nikakve definicije, tako da ni ono što ja radim znači se ne može apsolutno definirati. Da li sam ja pevač, da li sam ja umjetnik, da li sam ja izvođač, da li sam ja performer. To se nikako ne može definirati, tako da definicija ipak ne bi nikako se bavio u biti time. Jednostavno radim ono što mi se sviđa, radim ono što mi je u tom trenutku zanimljivo, radim ono što u tom trenutku osjećam, tako da ako mi se govori o rodnoj raznolikosti, definitivno ću započeti priče o tome. Znači, široke su biti teme, široke su biti poruke, tako da komuniciram definitivno i o tome. Niče cvijet u mraku, napokon novu ljubav, osjećam u zraku, sve loše je zaborav, jer daje divan cvijet, moje nade simbol, on moje novi svijet, koji ne zna za bol. Iz Crikvenice si, a živiš posljednje 2 godine u Rijeci. Kako te prihvaća naše društvo? Ono što je jako bitno, društvo me apsolutno normalno podržava. Ne smatram se ja osobno nešto drugačijim, možda me drugi smatraju drugačijim, ali ja sebe sigurno ne smatram drugačijim. U nekakvom sam svom krugu ljudi koji me maksimalno podržavaju, koji su isto drugačiji kao i ja, koji drugačije razmišljaju. I apsolutno bih rekao da me podržavaju u svim segmentima mog života. I tu nema nekakvih konzervativnih stavova, tu nema nekakvih predrasuda, znači nema apsolutno ničega. Jednostavno razmišljamo o svemu posle, znači normalno, bez ikakvih predrasuda. Jesi li emotivan? Emotivan jesam, hvala Bogu, emocije postoje što se tiče meni, inače sam djevica po horoskopu, tako da što se tiče čak i horoskopskog znaka sam definitivno emotivan. Tako da ja bih definitivno mogao reći da, emotivan jesam, imam također isto jedan zid oko sebe što se tiče znači nekakvih možda stvari da ne dolaze do mene, da me toliko ne pogađaju, ali emotivan sigurno jesam. Piši mi samo 2-3 besede, da mi bude laglje, podelimo brigi. Ne rabi nam sovdi, znaćemo se već, samo fajn mi pališ, to ti moram reći. Djevice su inače perfekcionisti. Točno, djevicama u biti sve mora biti savršeno, tako da to je živa istina. Za jedan projekt čak i po pola godine, znači unaprijed se sve zna jer želim da na kraju sve to ispadne savršeno. Dok žudim da zaborav postaneš, da kao magla pred suncem nestaneš, iz ovog grada bježim, toliko to snažno želim. Tko ti daje podršku? Podršku mi daju apsolutno svi oni sa kojima sam ja u kontaktu, sa kojima sam dobar, imam
Imam uski krug u biti ljudi, prijatelja sa kojima se družim, sa kojima se čujem svakodnevno, tako da apsolutno svi oko mene sa kojima sam okružen mi daju podršku maksimalno. Nauči me kad padnem da ustanem, nauči me ima dobre vizije, nauči me kako od zla zaštititi nas, samo ti to možeš i znaš. Samo ti to možeš i znaš. Kako je tvoje mišljenje o rodnoj raznolikosti u Hrvatskoj? Hrvatska se mora puno biti raditi na sebi da prihvaćam druge stvari, na svojoj toleranciji, a u onom je krugu ljudi s kojima se ja družim definitivno je to posve normalno, tako da ja bih rekao čak i da Hrvatska čak i dobro diše po tom pitanju. Samo poljubi me, do neba digni me, do neba digni me, ne slušaj molim te, što ljudi o meni govore, samo poljubi me, do neba digni me, do neba digni me. Nastupaš po festivalima i odnosiš redom nagrade za scenski nastup. Kakvi su komentari žirija? Što posebno cijene u tvom performansu? Da, točno. Eto, 5 nagrada za najbolji scenski nastup na 5 različitih festivala putem, prošli smo, mislim, cijelu Hrvatsku. Tako da zaista smo napravili u biti nešto. Svaki scenski nastup je u biti drugačiji, dosta šokantan u jednu ruku, tako da nije ono nešto što u biti se viđa svaki dan. I tako da od grada do grada, od festivala do festivala, naravno da su u žiriju razni profili osoba sa kojima se susrećem i pred kojima ja moram nastupati, pred kojima sam naravno tu nagradu dobio. Tako da ako sam osvojio znači toliko nagrada, to bi se čak reklo da su to prihvatili, da im je to dobro i da je to kvalitetno. Tako da počinju biti ljudi prihvaćati ono što je drugačije. Oko nas su nepoznati ljudi, sav taj svijet pun maski i laži, istinska se ljubav traži. Želim da još večeras kao Kazanova živim u nezasitnoj ljubavi. Gdje si sve to nastupao? Prva nagrada je bila 2011. na Darfestu u Daruvaru, onda je bila na Zadarfestu 2011. 2012. sam dobio nagradu također na Darfestu drugi put za redom, dobio sam nagradu na Marco Polo festivalu u Korčuli i dobio sam nagradu na Zlatnoj ruži u Rogoznici. Kad smo već kod performansa, krajem 2011. si imao glazbeno-scenski performans Ispod neba boje ludila, nazvan po tvojoj prvoj pjesmi s kojom si započeo glazbenu karijeru. Kakva je bila poruka?
Točno krajem 2011. godine desio se znači moj prvi solistički performans ispod Neaboje ludila. Poruka samog performansa je bila da trebamo slaviti ono što smo drugačiji i da trebamo odbaciti tuđa mišljenja i jednostavno živjeti po svome. Što za tebe znače ti nastupi? Kako se ondje osjećaš? Svaki nastup je po meni poseban, uvijek imam jednu poruku koju želim prenijeti, odnosno želim upravo taj efekt dobiti, znači komunikacije sa publikom i želim u biti vidjeti što oni misle o tome, kako će oni to prihvatiti. Uvijek dolazim sa nekakvim svojim vlastitim porukama koji crpim inspiraciju iz vlastitog života, iz onoga što mi se dešava. Tako nastaje prvo tekst, zatim nastaje glazba, zatim nastaje kreacija i zatim nastaje znači sam nastup. Tako da putem tih nastupa, festivalskih performansa ili slično, komuniciram sa publikom te prenosim svoju poruku, odnosno ono što u tom datom trenutku osjećam da bi trebao reći. Giovanni Jakovac je jedan od najčešćih mojih klijenata. On je pjevač i često nastupa na raznim festivalima i pred svaki nastup se obrati meni i ja mu osmislim kompletno vizualni identitet. Prije svakog nastupa završimo i napravimo haljinu, kreaciju, osmislimo frizuru i svaki put napravimo jedan fotosession. A teme su različite, koji put imaju veze sa pjesmama kojih on pjeva ili sa mogućom scenografijom na datom festivalu. Tako da smo imali od nekih svemirskih modela do nekih ultraromantičnih, do nekih blagokomičnih, do retro i slično. Nikad ne završim rad dokle god nisam zadovoljna. Taman to značilo da ga počnem kompletno ispočetka. Naravno, ima ljudi kojima se to ne sviđa, ima ljudima koji to maksimalno podržavaju i kojima se sviđa. Najvažnije je biti da sredine nema. I to je najvažnije. Znači da nitko nije ravnodušan. Susreo sam se većinom sa pozitivnim komentarima. Oni negativni nekako još nisu došli do mene ili ti ljudi jednostavno možda nisu to mogli meni reći, odnosno znali to reći. Tako da većinom su pozitivni komentari, za sada negativnih u tolikoj mjeri da je to baš došlo do mene i da mi je to netko znači rekao, nije bilo. U svijetu ludom nijedan hir. Scenski nastupi svakako su upečatljivi. Evo, otkud nalaziš uopće inspiraciju? Pa inspiraciju nalazim u onome što mi se definitivno dešava, u nekakvim sitnicama, u mojim viđenjima nekih stvari, u biti kako mi dođe. Znači doslovno u svom životu, znači od nekakvih mojih iskustva, mojih doživljaja, svega moga života, tako u biti pronalazim nekakvu inspiraciju i tako se u biti smišljaju i pjesme, onda poslije toga i scenski nastup i sve skupa dobiva nekakvu kompletnu sliku onoga što želim predstaviti. Što publika kaže, kako publika reagira na pjesme? Pa ja prvenstveno nikada ne radim radi nekoga, radi publike, da to bude komercijalno, nikada ovoga zaista ne idem da to bude komercijalno, da se to ljudima sviđa, da se to vrti na radima, da to bude na top listama. Nikada mi to nije bio cilj, nikada mi to neće biti cilj. Radim ovo isključivo radi onoga što ja u tome uživam, radi onoga što ja to volim i radi onoga što ja želim pokazati. Ono što mi se na primjer desilo je to konkretno u Korčuli na Marko Polo festivalu. To da mi je jedna klapa došla čestitati kako sam došao obučen i čestitali su mi na hrabrosti. Od nastupa također i u Daruvaru gdje smo mi prilazili, gdje su po prvi puta možda čak i na glavnom gradskom trgu Daruvaru vidjeli muškarca u haljini, su dolazili znači čestitati, to je sve bilo neuobičajeno, a opet se prihvatilo kao posve normalno. Stalno se to mota po glavi jedna naša pjevačica koju sam nedavno vidjela na koncertu našega Bruna Krajcara, a to je Josipa Lisac. Ona je posebna. Točno. I ne šljivi ni njega, ona je vajk posebna, ja sam je gledala na koncertu i stvarno, evo, drago mi je bilo vidjeti. Ti si neku pjesmu od Karla Metikoša, isto sam ja nigdje to pročitala. Točno. Kantau, nešto čaj. Ja sam otpjevao njegovu pjesmu, Znat ćeš, iz 1966. To je rađeno povodom jednog natječaja za Karla Metikoša. Upravo za tu pjesmu je snimljen i video spot. Te je vidjela ona?
Josipa je vidjela je. Sada se u biti čekaju rezultati. U biti tko će pobijediti, tko će u biti dobiti znači tu nekakvu nagradu, pošto je znači išao je znači natječaj za najbolju obradu i video spot znači pjesme Karla Metikoša. Moglo se znači birati između njegovog repertoara koji je napravio za Josipu Lisic, između svoga ja sam baš odabrao njegovu pjesmu, znači Znati ćeš, točno. Evo prije nekoliko dana sam je objavio znači na YouTube-u. Pjesma je posebna. Dobro, drago mi je, ja imam ovako nos, znaš, mi stare babe smo ti kako nike štrige. Ja param da ćeš ti dobro pasati. Eko, tako ja param. Znat ćeš po svakoj stvari po kojoj i sada znaš. Znat ćeš kad bude vrijeme, a sada čula bi laž. Znat ćeš po mojim rukama, znat ćeš u poljubcu